assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe am fulɓe daraɓe fulɓe tv ko hannde kadi miɗen garani hen ɗo ɓe gardan hen ɗo e united zone fulɓe gandanta tabbitiɓe programme ɓe gokkirgue sanitary part fi ko laɓɓina cukalɗe school ji hikka noon ɓeɗi ganni hokkirde ko yata cukalɗe walla rewɓe guluuje nayyo nden noon hami puɗɗori ko albid foundation garan ko tan gabbuɗo men daren koɓe mbawa hokkirde hen on jarama on en nodday taalibajo goto Izza Mukhtar Diallo o janngana en ɗo alquranul karim ɗo en fuɗɗade yewtude inchallah Izza Mukhtar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray jama on fo hiwrama salminama meɗen lando siɗon e jaam min hiwrike sehɓe men tedduɓe oustas Saliou Ba onon talibaɓe l'école on ɗo albirɗo fof on hiwrama on salminama haray kadi min salminay kadi jankajjatu GRTS haray kadi min salminay kadi ceerno Mbaalo from Fulbe TV kamɓe kadi ɓe salminama haray kadi meɗen ardi ɗo e délégation United Zone Fulɓe fop haray executive board amen on no ɗo hooreɓe buyno ɗo min ari ɗo hande fi hiwragol on salmina on ga haray kadi nelda on kadi koɓe innata sanitary parts haray ɗum noon koko rewɓen wata wallitorde haray noon on fof no andirɗon noon United Zone Fulɓe ko dental daranigal aada e cosaan e développement haray noon United Zone Fulɓe inde association on fof gila wonɓe Gambia ɗo ha wonɓe international haray woni kono jungo mum no tawa e ɗum ɗo haray noon United Zone Fulɓe target maɓɓe on fof ko fi okkirgol ɗum ɗon sonnaɓe guluuje nayo ɗum ɓe ina 4000 ladies ko ɗum men faala okkirde hikka haray ɓeɗen tori Allah subahana taala Allah newnan men haray kadi min tori jama on fof kadi tambitagol kadi o project ɗo weeru wonɓe ɓe darude ka kumpital ɗo haray meɗen toriɓe fof kala faalaɗo wallitade kadi fi wallitagol o project amen ɗo wawa newade hoore jaam haray mo wawi men wadde contact ka 7153144 7153144 fi wallitagol haray mi yejjitata barkinene fashion shop kamɓe ɓe wawi okkirde 5 box fewdo o sayi ɗo kono noon United Zone Fulɓe kadi ni no mari box ji buyɗi annata ɗum ɗon ko iwre United Zone Fulɓe ko ɗum woni komin fuɗɗori haray kala faalaɗo wallitade woni ka businessman woni kala ko jokkuɗa ma ɗum hay sa jokka haraɗa no faala wallitade dal waɗu men contact inchallah haray sa waɗi ɗum ɗon a ittani hoorema sadaka haray kadi a wallitike jama Gambia fo haray hande meɗen albir school ɗo fi senditugol ɗum ɗo fuɗɗora ɗo kadi teppere amen arane nden haray noon mi yaha e school ji hewɗi gila e kombo ɗo on ha e nder leydi Gambia ha hewta ka Gambia hatti toon inchallah haray ko ɗum woni target amen haray meɗen tori Allah subahana taala Allah newnan men haray on jarama on weltanama haray kadi noon target amen on e nder school on ɗo hande min ardi fi ƴettugol wona 100
100 ladies min ari fi ƴettugol ɗo e albiru school hande ko fi 100 yimɓe temedere min faala jonnide ɗum mo kala min jonne mo parts ko watta mo sa fi 6 months te kadi inchallah project o no yarata noon ɓe fof maɓɓe kadi min ƴetta e whatsapp nombaji maɓɓe ɗin e min waɗa ɗe groupe mo annanta ko groupe sokaɗo e nde 6 months timmi o kadi min dara kadi no min continrinira process on hara o waway continde hara oti heɓa wanɗiya ɗuma Sanitary parts so ɗum ɗon fof ko ɗum waɗi min waɗi ɗi file ɗiɗo fi waɗugol ɗum record haray on groupe ɗon ko on programme ɗo woni ko jokkete ko ɗum ɗon woni haray sagu makko fi makko haray na groupe mo annanta koko yewtete e ma goɗɗum hara ko fi waɗugol update ko honno Sanitary part projet o woni yarude ko ɗum ɗo wata wonoyde toon inchallah haray noon kadi on groupe ɗon ko landi kala school mo min yeehi min waɗiray ɗum ɗon e fi hon ɗum fi heɓugol record ji maɓɓe ɗin hara ɗum ɗo waway continde so daari hande leyɗe janane buy sonnaɓe ɓe ala sodde Sanitary part ko gomme o woni ƴettude ɗum kono ɗum ko honno ɓe fuɗɗori ɗum ko organisation ji ɗin fuɗɗoto holla ɓe a ɓeeɗo hiɓe duwa hiɓe mari droit jonnegol ɗum ɗo fo free joni noon miɗen tori laamu ngu kadi yo accitu hakkille ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo si waɗama wallay sonnaɓe moƴƴa wallitoto moƴƴa noon leyɗe buy ɓe sodata ɗum ɗon andi hande buy e fewdoto e muɗum hara no hersi ma ɗum hara on time ɗon hara kadi fewndina e ɗum ɗon koko ko droit mo annanta jaman fof no dowa accitude hakkille ɗum ɗo wawa wallitade sonnaɓe e ɗum ɗon par ce que ko hunde nde annata ko hunde yejjitande kono ko hunde nde annata ko duwande accitede hakkille haray e ɗum ɗon fof ko ɗum woni darande amen ɗen fi anditangol sonnaɓen ɗum ɗon laamum kadi yeƴƴito ɗum ɗon ha hara Gambia ɗo fop hara hay e goto sotta ɗum ɗon hande kadi hara ko ɗum woni taguet amen on ko ɗum ɗo woni ɗo woni kadi teppere arande nden kadi hara kadi miɗen tori on duwa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd أيها المستمعون أيتها المستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى هري عند مدرسة البر الإسلامية بسنجو سوري التابعة لمؤسسة البر للتنمية والثقافة الإسلامية غامبيا غرب إفريقيا نرحب بكم جميعا بيونايتد زون فولبي نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مدرسة البر الإسلامية هراي عند البر إسلامي سكول سينكو سوري wondo onda Albir Foundation for Development and Islamic Culture wondo do e nder Sinthiou Sori e inde mawɓe men ɓen kadi fadilatu Cheikh al Oustaz al Walid al Murabbi Cheikh Oustaz Ahmad Nuh Diallo hafizahullahu wa ra'ahu wa matta'ahu bi sihhati wal afiya amin ya rabbal alamin meɗen wiya on ko bisimilla mon ko sadi mon ko tooli onon United Zone Fulbe e delegation mo arduɗon on e ngal ballal ngal adduɗon ɗiɗo parti ko annanɗa hoorema ko rewɓe ɓen wawata wallitorde ɗum haray meɗen inna on jarama nduɗo ardu tawde kadi hiɗon waɗi taguet wallitagol rewɓe walla jiwɓe e maslan guluji nayo e nder leydi ndin on fuɗɗori ɗo kadi Albir Islamic School min weltori ɗum muradu moƴƴuru meɗen tori yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu barke e mon yo Allah subhanahu wa ta'ala nawru dental ngal yeeso haray kadi wona ɗum ɗo woni fos on addude ɗo ballal ko hendu ndun kadi arno kadi oge wirini classe ji amen ɗin ɗo ɓay on nani kadi on arno waɗɗon participate adduɗon mbuuɗi daroduɗon kadi ha watta e goɗɗi goo kadi e goɗɗi goo haray hiɗon jarna hiɗon weltana haray kadi ko adduɗon ɗo ino yowiti e diina ko waɗi noon e diina kan ka wawata wondude ɓaawo laaɓal haray ɗum ɗo no jeeya e ko wallitoto ɓeeɗo suddiɓe ɓeeɗo jiwɓe wonɓe janngude e oɗo school e nder leydi ndin ɗum ɗo wallitoto muradu moƴƴuru te kadi men suɓi hen ɓe annanɗa hoorema doole ɗen ɗuuɗira noon ko ɓe wawata wallitorde haray ɗum ɗo meɗen yiɗi laamu ngun yani organisation ji hedditi ɗin ɓe wawa nangude yani e United Zone Fulɓe ɓe wallidira e mon ha nga ballal ɗo wawa hewtude ɓe ala doole ɓen tawa ɗum ɗo wonay free haray menen on min weltori ɗum hande en suɓike ɗo
ɓay oɗo school ni meɗen jogii ɗo ko yahata hella maslan wulure student ko ɓuri heewde e maɓɓe ko suddiɓe kadi meɗen jogii kadi branche ji nokkugo kadi albir islamic school bundung meɗen jogii toon kadi jiwɓe hino toon gila nursery maslan ha grade 6 meɗen jogii toon meɗen jogii kadi albir islamic school busumbala bohol ɗon kadi meɗen jogii gila nursery ha grade 6 ɗo meɗen jogii gila nursery ha maslan grade 12 haray school on no janɗi meɗen jannga ɗo kadi langue ji tati arabe english french haray ɗum kadi ko teddungal e mon haray meɗen hattojine sifa ɗeɗo balle e ko nanditata e sifa majje on jarama yani on weltanama haray ɗum ɗo on no tawa e ko wawata wallude ɓeɗo ha ɓe heɓa laaɓal haray ɗum ɗo meɗen yiɗi ɗiɗo ko ɗi en waway ɓe jonnude joni kono meɗen wawi meɗen faala kadi si heɓike toon masla yani extra ko men wawata wadde maslan ka office amen because student ɓe ɓen wonde no ɓe holliri men noon ina wawi attaquede on tigui tawamo ka nder classe a yiyay si tawi woni meɗen jogui ɗum ka office jiwon o yahay tun o waɗa contact maslan head gal on o ara yani ka student affairs ɓe jonnamo jiwon o yaha o yusa ɗum haray hino wallito haray on jarama on weltanama barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today is the first launching of the sanitary part. That is, we are starting from the Albiru Foundation, and we are targeting 4,000 people, and we are in need of support because we cannot do this all alone. So we are in need of sponsorship, partnership, and everything to help the students. We are starting from Albiru Foundation and with 100 students. We are aiming to at least help 300, 400 from Albiru. As Ustaz said, they have a large population, and we are really grateful of the acceptance because if you want to help and nobody is ready to accept the help from you, you wouldn't be able to. And then we are really grateful of Albiru Foundation, and we are aiming to have more sponsorship. Barki Nene, thank you so much for Barki Nene and others. We are really grateful. Thank you all. Buñ sante Yalla julli ci Yonent bi sallam ñu ngi tatagal United Zone Fulbe ak sanitary parts yi nga xamantene dañ ko indi pour xalé jigen ñi maslan jëfëndiko ko kon ci tour Albir Islamic School ak ci tour maslan foundation bi suñu papa suñu kilifa mu ngi fi dinañ ko jox mic bi mom tammi mu sant mu defal len ñaan kon tay indi nañ fi témir parts yi nga xamantene dinañ ko jox xalé jigen ñi ngir ñu koy jëfëndiko li nak comme que sen target bi 4,000 ladies la ñu tambalé ko Albir Islamic School kontaan nañ ci lolu ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala United Zone Fulbe yalla yobbu len ci kanam fu ngeen bëgga egg yalla subhanahu wa ta'ala mu def ngeen egg fa wax deug yalla li mom ci diina la bok ngir ne diina bi du mëna wër te nit ki andul ak set li nak bok na ci li nga xamantene da fay sédal xalé bu jigen bi motax wax deug yalla kontaan nañ bëgga nañ tamit su nekké ne comme que jël nañ 100 ci xalé jigen ni ak ci tijas yi yépp bind nañ len tijas yi jigen tamit amna fi oustaz yi jigen tamit amna fi ñom ñëpp dinañ jëriñoo ci li dinañ bëgga yenn ñu amé ko ci suñ office ngir ne période bi da fay attaque xalé jigen ni yenn saay fekk ñu ngi ci biir classe bi da ngay gis ne su joggé rek su démé ci office bi dinañ ko jox affaire bi mun ko jëfandiko kon jërë ngeen jëf sant nañ leen inshallah ci kanam te ñu ngay ñaan Gambia government ak yani organisation yépp ñu jappalé United Zone Fulbe ci seen liggéey bu rafet te ñun ak United Zone Fulbe du tay démb la amoon nañ fi problème suñu classe yi ngelaw bi daf ko yóbbu woon buñ ko déggee taxawuñ dañ ñëw ba fii ñu génnee seen xaalis ñu def ak leneen kon United Zone Fulbe ak Albir Islamic School suñ ci sori suñu àndandoo yàggana du tey ñu ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yóbbul ñu mbir ñi ci kanam jërë ngeen jëf. وسهلا بكم يا ضيفنا البطل في مركز البر ترحيبا من الأمل أيا سفيرا أتى بالخير مبتغيا قد نلت حبا جلا من أفضل الشغل قد زرت مدرسة فيها أساتذة للفقه والنحو والتوحيد بالجمل
نرجو زيادات من علم ومن نعم نبغي بها وصلكم في أحسن الجمل. All I want to say that we are happy and we are really blessed to have United Fulbe to help us, United Zone Fulbe to help us in such a situation like this. Because a lot of us, we don't know how to use it, or a lot of us, they don't want to use it because they think it's a difficult or it's a bad thing or it's a forbid. And all I want to say is thank you very much. And also, may Allah bless you guys. We're really happy and we are really appreciate for it. Kalañ de use part bi dafa nekk li nga xam ne dañ ko war a jëfandikoo ñu bàyyi li nga xam ne moo nekk morceau bi ñu daan use suñ jamono yaay suñ jamono maam yu ñu daan use soo waxee nag dinañ la naan ñun daan lañ ko daan def te andiwul ñu dara waaye booba balaa ñoo xam lan mooy wérgu yaram ak western world bi balaa ñu ko andil dañ daan face lu bëree bëri li nga xam ne ñun xamuñ lan moo nekk cause bi dañoo toog rek ñu ne yàlla moo ko binda yàlla moo ko dee binda waaye dafa am fagaroo geñ faju nen use party less than 2 hours a day suñ ko use less than 2 hours buñ ko use am na ñi nga xam ne dañ ko dee mun a use 3 hours 4 hours the entire day boobu moo gën a bon morceau bi sax soo ko use over the time moo gën a bon morceau bi kon nga use woon morceau bi sax moo gën morceau bi tamit dafa am ni ñu ko dee use is very hygienic ñun suñ maam yi dañ setoon pour nga raxas ko nga weer ko si naaj bi after pare nga passé ko nga denc ko fi nga xam ne like benn dos du ko laal ñun munuñ loolu jamono buñ nekk dañ tayal so balaa loolu nag nañ use parts yi less than 2 hours ñu safe ba pare si wàllum jafe-jafe boobu noonu du ñu am infection ak yéen du ñu andil jafe-jafe si wàllum jur doom so ñun jigéen ñi nañ si bàyyi xel bu baax a baax dafa nekk kees bi nga xam ne dañ ko deeru sa waxtaanee waaye dafa jot pour ñu waxtaanee ko dafa am yi nga ak kees yi nga xam ne like say suñu waajur yi duñu ko dee nangoo wax léegi ñun dafa toolu fi nga xam ne dañ ko war a jàng si school si jàng ko si media bi léegi phone bi dafa nekk li nga xam ne nekkul affaire record rek go to the internet search nga xam lan definitely the use of part ak naka lañ ko dee use ak ni nga ko use fekk du la andil jafe-jafe jërë ngeen jëf rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd hudurul kiram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aw yettude allahu tabaraka wa taala jarnudemo du'anade nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɓeɗo wi'a onon ɓe allah tawni ɗo ɓen oɗo wattu fof meɗen yettina salminago l'islam e moɗon salminago yimɓe aljanna ka aljanna wiide on assalamu aleykum haray hiɗen yetta ɓeɗo musidɓe United Zone Fulbe hiɗen yettaɓe hiɗen yettiraɓe Allah hiɗen yettanaɓe Allah hiɗen du'anoɓe hiɗen toroɓe kadi du'a e Albir Foundation haray en andi wona hande enen e maɓɓe kadi nelaɗo ma kay almar'u ma'a man yuhibbu neɗɗo yaaday e giɗo muɗum Zone Fulɓe mana ɓe yejjitali Albir gila ka fuɗɗode ha ka fewndi ɗo ha kadi yeeso eɗen toro Allah kadi Allah ɓeydu hen doole e ɓe holli wonde mana fandunde maɓɓe nden wallitagol guluji nayo suddiɓe e nder leydi ndin ɗum woni fandunde fuɗɗode en torki Allah yo Allah ɓeydu hen eyi guluji nayo ɗen yo Allah ɓeydu yo newnu ɓen ɗon o ɓeyda kadi goɗɗum kadi ko wona ɗum ɗon wama dhalika ala llahi bi aziz ɗum sattana Allah en torki Allah yo waɗan en ɗum haray Albirru salmini on salmitike on kadi weltanike Allah du'anike mana taalibaɓe ɓen kadi sabu sa nani almami ko goɗɗo woni ɓaawo si Albirru heeɓi inde hande ko ɓe taalibaɓe ɓe tinoton ɗo e mawɓe taalibaɓe ƴettuɓe taalibaɓe ɓen jonni e jannginoɓe ɓe subhanahu wa ta'ala eltani men jaɓi arde janngina ɓeɗo sukaɓe tentini noon mo Allah waɗi on hoore woni mudiru on ɗum woni oustaz Mouhamadou Saliou Ba e jokkodirɓe e makko ɓen ka wallodiral haray so on tini Albirru fotini haray hunde fof tuma yiiɗa memminike wo haray ko memmini hunde nden kon ɓuuri jogade doole e ko memmini ko haray Albirru ko birru moɗon Albirru ko birru mon inchallah haray meɗen weltano on meɗen toro
Allah tabaraka wa taala yo ɓeydu kattanɗam e jogodiral ngal meɗen ɓeyda yo Allah subahanahu wa taala ɓeydan en jogodiral ngal e cenɗe ɗen fof kadi ɓeyda doole ɗen kadi okka kadi subahanahu wa taala itta ka mari toon ɓay enen hiɗen faala kono en mara o itta ka o mari toon o okka on polgal e doole ko wawɗon wallitorde l'islam e bangge moɗon e fewdo moɗon ha wonta ɓaawo meɗen kadi en fof meɗen yo Allah waɗan en ɗum en torki Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. onon nani ɗiɗi yewtereji kelɗuɗe ɗo United Zone Fulɓe koko mi wolanta on toujours kon toujours no waɗi façon no ɓe yaltirta hannde o yi no ɓe yaltiri noon ko hannde ɓe waɗi launch o programme mo annduɗa ko wallugol sukaɓe rewɓen e parti ɗum noon ɓe fuɗɗori ɗum albirɗo comme no naniri ɗon noon toujours min andintina on noon tobaski on no arde hara on mankani ñalande ɓa ko waɗɗon ɗo wohi ɗon yiigoy kaɓe nadata ɗi hara on jarama ko jokkoɗo men o programme jamen humputa kon musidɓe an ko ɗum mi kewannoon ɗo e Fulɓe TV nden noon jarama haala ko mbatten te miɗo salmina caméraman manamo woni Mama Saliou Diallo ha e tampitiɗo télé o walla mawɗo télé o woni Kadete Diallo ha e jooma télé o joɗiɗo ha France wiye Samba Galadio Mballo komi Abdoulaye Mballo arannon ɗo on jarama ha yeeso Yeah.